اره محو محمدو سر خود را که دینا خو بده مالاته چا ویران بیه تورمین ته چا جبر باران روین و باگر قلبین تور تلا و پریشان بون من د چیروکا خوی اسماعیل بسیدا بحثا بسا محو و کروی کربو یا کرم بریوی جیان دوری سریا وک گوتناوی دم از دمرم گوه مدا بیشن درد مالا هادو جبیراته چو پنج برخ مالا محو هنه هادو خالد مجید بالا و همو برا عمر خوب بچوکه لیدن دست و پیو وقت دیوانه دوجی خوشگوان هنه گله او اصلی اوجی وک برانه جپی شورش اکتبری جه ارمنستان کوچبر دبن و تین نقشان دیگوری جه وارد بن پنج برا دب دوزن خو زوچید کن لیدما ازمان کلک ای آلتون دیشتی هرمی هر تشت بنگوه هفت که ازمان کلک جه خنوسی جه عشیره دل خیریانه تاوی سرهلدان شیخ سعید دبه بی سرهلدان دبه قاچاق جخنوسه دروت قرصه دیگوری دبه دسپراکی هادو به هفرا جرده که آواد کن جی یمن چایری عدوی عزیزی جی تفلی وان دبه رایدارین دولتی حاتنا اوزمین و جرده وان دبهین بی وان دکوین لی اوجی به تدبیر تفدگرن خون نادن دست جبروی جندرمه زار و زیچین وان هل ددن دبن داویجن که علا قرسی هادو دین دبه داویجن سر قرقولان لسیچان لیدخن سرلشکره کی پایا بلند کجن هنگره گرین جواکی جرایداران را دبیجن کو و کدی که حرچی گرتنه حرچی سری چیایه حرچ حاربیه و پر زیانه بدوه هون یامه دکن جنوزار وان بردن و ساجی دکن برددن ین مجی جنو زارا هل ددن و بری خود ددن گلی داغی سرهلدان هیه فرزنده سلیمان احمد نزیکاتی نشانی وان دده به تاوی ایلا حسنان تردگرن دولت جبو سر شروانان خلطان دیار دکه ازمان کلم به دو میرین مالا محو و زابط آردوسی را دچن درکی نبیجن زابط کره خود کجا مخبریه که دولت پیدا حسه ده نافبرا هر دو گلی داغانده کمین داتینه شر چه دبه زابط لیدخه جپار راوا اوزمین دو کجا حمید و مجید جان خو به زور خلاص کن دما ودگرن گوتن حوجه ناکن دوی توینگ وان برشیرن شیوان دکوه نوایلی سرهلدان دما دیش کاندن مالا میرو به مالواتی به تاوی کما فرزنده بک در باسی ایرانی دبن ده سینور دا شهر چه دبه هر دو زارین هادو یم پچوک ده خرج پشتا حسبه دا به گلان تی کشتن پرچه توپه لید که سرچونگا همو یا چپه بلاده به فرزنده سلیمین به دست خو تداوی آوید که لی خزب ده سر قفیلا جلالیان داده باره
ji 600 neferê wan bi tenê jin û mêrek xelas dibe. Dibêjin di geliyê korxanê da hê jî hestiyên seriyan û lingan heye û hê îran jî êriş dike. Çerxa felekê ji bo mala miho çep dizvire. Ya tê serê wan bila neyê serê Eyûbê Gurmexarî. Hado û Mecîd bê serî û bê beretewinda dibin. Xalit ji kela Tebrizê da bi tevî ferzendebek bi jehrî tê kuştin. Bala cezayê mirinê jê tê birin. Bi tenê hemû ji ber ku sivik e û birîndar e jin wî vê dişêrin nadin dest. Lê jin ji qedera kambax xelas nabin. Hemû bi emrê piçûk, birîndar û bi halê xwî qaçax û fîrar nikare wana bistrîne. Diya wan e belengaz ji kerbana zarê xwe dimire. Her du xuşk hevjîna hado û ya ozmîn du keçên wê perîşan bayê felekê her yekê bi aliyekî te danîşe. Dibin gurexarên devê eceman. Textê zilmê bi zilmê hirdişe. Bi şerê cîhanê duyemîn ra dema ku Sovyet dikeve Îranê derê kela vê dike û balayê bira wisa ji mirinê xelas dibe. Tê hemûyê birayê xwe dibîne. Lê hemû tivdareka vegerê dike. Li Tirkiyeyê ev û derketibiye. Bala nû ji zindanê derketiye. Çavê wî vegera welêt nabire. Bira birê bi dîtinî winda dike. Hemû tê wî digirin dişinin siwazê sirguniyê. 6 salan şûnda bi efiyeke din encax tê nexşana dîgorê. Dikeve gadîneke bê derî û bê pencere. Pîrê di tê da kon vegirtiye. Sal diherikin. Her du bira ji hev bê xeber dibin xwedî mal û hat. Kirê welat û birê dilê balayê bira dixwe. Ji jineke celal ya ra zewcibiye. Jê ra behsa vegera welat dike. Lê jinikê bi çavê serê xwe zilma gilî daxê dîtibiye. Dibe na ez nayim. Bala mihoyê kurê xwî 7 salî hil dide û payîza derengî şev nîvê şevê rê dikevin. Bi teletel di çend rojan da û xwe digihînin nexşanê mala hemûyê bira. Lê qey xaliya welêt gazî kiribiye. Bi hatinê ra nexweş dikeve balayê bira û dernakeve biharê. Li ser axa kal û bavê xwe koçeta wî par dike. Mihoyê 7 salî hîviya ap û amojnê dibîne. Yê wan jî bi tenê keçeke wan hebiye. Her du zarên malbatê mezin dibin. Wan didin hev û dara mala miho li ser wê kokê hêşîn dibe û şax be.